Dobar dan, moje ime je Olivera Potić. U ovom videu predstavit ću vam ukratko srpski obrazovni sistem. Da bismo pojednostavili, počet ćemo od najmanjih, najmlađih, preko starijih, još starijih i sve do studenata. Naravno, dete možemo upisati u jaslice već kad napuni nekoliko meseci, ali jaslice nisu bukvalno deo obrazovnog sistema jer one služe za čuvanje male dece do 3 godine. Obrazovni sistem počinje u vrtiću, ne obaveza. U vrtić mogu ići deca od 3 do 5 godina. Sa 3 godine upisuju se u mlađu, sa 4 u srednju i sa 5 u stariju grupu. Sa 6 godina počinje prvi ciklus obaveznog obrazovanja ili niži razredi osnovne škole koji su podeljeni na 5 godina, manje više od 6. do 10. godine života. Prva godina, to je PPP, ili predškolski pripremni program koji je jednak CP u francuskom sistemu. Druga godina, to je prvi razred osnovne škole, drugi razred, treći razred i četvrti razred osnovne škole i time se završava prvi obavezni ciklus. Ovde je važno da ukažem na dve činjenice koje zbunjuju one koji poznaju samo francuski sistem. PPP je obavezan deo obrazovnog sistema u Srbiji. On se često fizički nalazi u zgradi vrtića, nekad i u zgradi škole, tako da iz neznanja ljudi često izbacuju ovaj deo iz obaveznog obrazovnog sistema. A to je jednako kao što rekoh CP. Kad se kaže osnovna škola na srpskom jeziku, to je druga činjenica koja je bitna, to je ono što se u francuskom obrazovnom sistemu zove elementaire i collège. Dakle, zajednički je to osnovna škola. Ovo je drugi ciklus obaveznog obrazovanja ili viši razred osnovne škole gde deca kreću sa 10-11 godina, zavisno od datuma rođenja, i viši razredi traju 4 godine, to je 5., 6., 7. i 8. razred, jednaki francuskim sixième, cinquième, quatrième i troisième. Ovde deca dobiju različite profesore za različite predmete, srpski jezik i književnost, matematika, istorija, geografija, likovno, muzičko i tako dalje, a jedan od tih profesora bude njihov razredni starešina, uglavnom sve 4 godine viših razreda. Na kraju ovog ciklusa, koji je drugi i posljednji ciklus obaveznog obrazovanja, učenici polažu završni ispit ili malu maturu koja je jednaka ispitu brevet. Njemu prethodi probni završni ispit ili probna matura i slično je kao brevet blanc. Ispit se sastoji iz 3 dela, srpski jezik, matematika i kombinovani test i traje 3 dana. Prelazak u srednju školu zavisi od ovog završnog ispita i od školskog uspeha. Postoji jedinstvena rang lista za celu Srbiju i ispit je dosta uopšteno, očekuju se bazična znanja koje bi svaki učenik trebalo da posjeduje. Dosta je značajan ovaj ispit zato što srednja škola u Srbiji još uvijek nije obavezna, te od ovog ispita zavisi u koju školu dete će moći da se upiše. Posle osnovne škole učenici prelaze u gimnaziji ili srednje stručne škole. Srednje škole su podeljene na 3, odnosno na 4 godine. Prvi razred, drugi razred, treći razred, gde se nekoliko srednjih škola stručnih završava i većina škola ima i 4. razred. Na kraju škole, što će reći na kraju 4. razreda, u nekim srednjim stručnim školama, to je na kraju 3. polaže se obavezan ispit koji se zove maturski ispit ili velika matura. On se polaže u školi u kojoj je učenik pohađao i sastoji se iz grupe predmeta i završnog rada koji se zove maturski rad. Zbir ocena na maturskom ispitu, opšti uspeh učenika tokom srednje škole i uspeh na prijemnom ispitu na fakultetu rangiraju učenike na listi za fakultet. Rangiranje je slično kao na platformi Parcoursup. Od 2023. trebalo bi da uvedemo državnu maturu sličnu BAK-u, tako da će verovatno ovaj ispit imati veći značaj. Znači, za sada postoji većina fakulteta ima prijemni ispit, ali verovatno kad se uvede državna matura, on će se ukinuti. Prije nego što pređemo na fakultete, da vam kažem još nešto. U vezi sa jezicima. Jezici počinju da se uče u najnižim razredima osnovne škole, to je najčešće engleski, osim nekih škola kao što je Vladislav Ribnikar, gde se uči francuski od 1. U 5. razredu bira se drugi strani jezik, to je ekvivalent sixième. Najčešće su to jezici francuski, nemački, španski, ruski i italijanski.
Ocene u srpskom sistemu su od 1 do 5, nedovoljan prosek manji od 1,5, dovoljan 2, dobar 3, vrlo dobar 4 i odličan 5. Ovo su inače elektronski dnevnici u srpskom školskom sistemu. Sad bih žela da vam kažem nešto u vezi sa privatnim i državnim školama. Postoje škole, ovde reč škola upotrebljavam uopšteno, znači odnosi se na sve nivoje škola. Dakle, postoje škole koje su privatne i državne. Državne škole u Srbiji su besplatne i deca se uglavnom upisuju u osnovnu školu koja je najbliža mestu njihovog stanovanja. U srednju takođe, s tim što tada učenik bira i usmerenje. Mogu se izabrati i privatne škole, one se plaćaju. Ne smemo da zaboravimo, u školu ne sme da se ide sa obeležima koji imaju političku konotaciju. Sad ću vam govoriti nešto o visokim školama ili fakultetima. Postoje besplatne studije, ovo je tipična studentska knjižica ili indeks, koje se zovu budžetske. Njih finansira država za dobre učenike i studente, ili samofinansirajući, koje plaćaju studenti. Postoje i državni fakulteti na kojima se može obezbediti budžetsko studiranje i privatni fakulteti koji su nešto nižeg ranga i obavezno se plaćaju. Osnovne studije ili visoka škola traju 3, odnosno 4 godine. U jednoj školskoj godini treba da se ostvari 60 SP bodova, što znači 180 za trogodišnje fakultete, a 240 za četvorogodišnje. Potom se može upisati master. Master traje 2 godine za trogodišnje fakultete, a godinu dana za četvorogodišnje. Posle mastera potrebno je imati 300 SP bodova. Posle toga moguće ići na doktorske studije koje traju 3 godine i tu se stiče još 180 SP bodova. Mogu se studirati u Srbiji prirodne i društvene nauke. Ja sam izabrala neke. Matematika, jezici i književnost, fizika, istorija, geografija, medicina, biologija, razni inženjerski fakulteti i arhitektura, ekonomija, političke nauke, filozofija, primenjene umetnosti itd. Takođe postoji učiteljski fakultet na kome se stiče diploma za vaspitača, odnosno učitelja, zavisno od smera koji student izabere. Većina fakulteta tokom studija omogućava usmerenje prema profesuri ukoliko student odluči da izabere nastavnički profil ili izabere metodičke predmete. To se postiže ostvarivanjem određenog broja bodova iz metodičkih, psiholoških i pedagoških predmeta. Izučava se teoretski i praktično kako se izvodi nastava, koje metode postoje, kakva je psihologija deteta, pedagoški pristup detetu itd. U srpskom sistemu ne postoji prepa, ali postoje fakulteti na kojima osnovne studije traju i 6 godina, na primjer medicina. Takođe, postoje stipendije za najbolje, one omogućavaju dodatno usavršavanje. Ocene na fakultetu su od 5 do 10, s tim što je 5 nedovoljna ocena. Ovde možete vidjeti ocenu upisanu u nečiji indeks, ali i savremeni način upisivanja na e-studentu. U Srbiji postoji nekoliko univerzitetskih gradova, najcenjeniji su Beogradski i Novosadski univerzitet. Kao i za škole, ponovit ću, još uvek su daleko cenjeniji državni fakulteti uz neke izuzetke. Ja se zaista nadam da sam uspela da vam pojasnim osnovne crte obrazovnog sistema u Srbiji. Zaista vam hvala na pažnji.